95 inkosi besokuphama kwebandla. Ngiyalithanda ngokulizwa Oh,
Asbong. Amen. Ngesonto elidlule kube nesimemezelo sokuthi asilinde
sicele uNkulunkulu ukuthi asikhumbule ngoba kunesifo esivelile emhlabeni wonke manje ke lesifo asazi ukuthi njengoba silobhubhwane nje sizosihamba sifike kodwa thina la sasi tsheliwe ngalesifo ukuthi sizofika kodwa akuzange kwakhulunywa okuningi yathi nje ingilosi kunezifo ezimbi ezovela ezingakabanawo amagama azo asazi-ke noma kusekhona ezinye ezimbi kakhulu kodwa yathi lesi sifo sibi kakhulu noma lezi zifo zibi kakhulu isifika-ke ithi asilinde sinikele kuNkulunkulu ngama-20 rand sicele ukuthi lesi sifo singehleli la eSouth Africa siqeda abantu nathi sivikeleke kuso sazi-ke ukuthi uNkulunkulu uqondeni ngalokho noma uNkulunkulu noma uSathane sazi kodwa njengoba ngeke ngasho ngesonto elidlule sisazoqhubeka silinde nangesonto elizayo sizobe silindile labo abakwazile ukulinda inkosi babusise amen. Ngizofunda incwadi yabahluli 13 ngiqale kuverse 15 ngiya kuverse 22 uManoa wayesethe engilosini kaJehova ake sikulibazise sikulungiselele izinyane lembuzi ingilosi kaJehova yathi kuManoa noma ungilibazisa angiyukudla ukudla kwakho uma ulungisa umnikelo wokushiswa uyakunikelwa ngawo kuJehova ngokuba uManoa wayengazi ukuthi ingilosi kaJehova uManoa wathi engilosini kaJehova ngubani igama lakho uba lapho esenzekile amazwi akho sikudumise ingilosi kaJehova yathi kuye ubuzelani igama lami lokhu liyimfihlakalo na uManoa walithatha izinyane lembuzi kanye nomnikelo wempuphu wanikela ngakho kuJehova edwaleni yaseyenza okumangalisayo ingilosi uManoa nomkakhe bebuka kwathi ilangabi lisaphuma e-altare lenyukela ngasezulwini ingilosi kaJehova yenyuka elangabini le-altare uManoa nomkakhe bebukela bawa ngobuso emhlabathini kepha ingilosi kaJehova ayiphindanga ukubonakala kuManoa nomkakhe khona uManoa waqonda ukuthi ingilosi kaJehova uManoa wathi kumkakhe siyakufa nokufa ngokuba simbonile uNkulunkulu kepha umkakhe wathi kuye uma uNkulunkulu bethanda ukusibulala ngabe akawemukelanga umnikelo wokushiswa nomnikelo wempuphu kithi futhi ubengeke asibonise konke lokhu ubengeke asitshele izinto ezinje amen le ndaba kaManoa indaba enkulu ingilosi yafika okokuqala kunkosikazi kaManoa okwesibili yayisifika kuManoa izokhuluma ngokuzalwa kaSamson uma isifikile-ke ingilosi la ekhaya uthi-ke uManoa kungcono sikuhlabise ithi-ke ingilosi uma ningihlabisa ngeke ngikudle lokho kudla enengihlabisa ngakho
kodwa oningakwenza ukuthi nenze umnikelo wokushiswa niwenzele uJehova. Umnikelo wokushiswa ke abantu abaningi abawazi. Thina siyawazi ngoba sawufundiswa ingilosi. Umnikelo wokushiswa uNkulunkulu makakunikelwa kuye. Wawe ungahlabi bese leyo mbuzi uyidla. Kodwa wawufike uhlabe njengoba kuthiwa nje kwakusetsheni. Kwakufike kubaswe umlilo bese leso silwane sibulawa bese sibekwa phezulu komlilo. Sishe size siphele. Ngenkathi sisha intuthu yaso iya ezulwini. Leyo ntuthu eya ezulwini ke iwumnikelo yokushiswa. Niyakhumbula ukuthi wake wakhuluma lokhu unkosazana wathi ngenkathi sithi sifuna ukumhlabisa simemukele. Wasibuza unkosazana ukuthi nezwa ngobani ukuthi ukhona umuntu ohlatshelwa ngaphandle kwaNkulunkulu. Nale ngilosi yasho njalo ke yathi noma ningangihlabela mina ngeke ngudle into ehlatshelweni. Kodwa nikelani kuNkulunkulu. Ninikele ngomnikelo wokushiswa. Uthi ke unkosazana thina samukela iphunga lamanoni omnikelo wokushiswa osuke unikelelwa uNkulunkulu. Thina semukela iphunga lamanoni omnikelo wokushiswa osuke unikelelwa uNkulunkulu. Siyasikhangezwe uNkulunkulu ngoba thina singamadodana namadodakazi akhe. Kusho ingilosi. So ke nalapha ingilosi yayibatshela lokho ukuthi cha uma nifuna kuba khona into eningenzela yona yenzeleni uNkulunkulu. Na ngempela ke basebekwenza lo mnikelo wokushiswa. Kodwa bathe mabekwenzile lo mnikelo wokushiswa ingilosi kaJehova yayisingena elangabini isikhuphukele ezulwini. Lithi ke iBhayibheli ngenkathi bekhuluma nengilosi babe ngaboni ukuthi ingilosi. Ngenkathi bekhuluma nengilosi babe ngaboni ukuthi ingilosi. Baze babona ukuthi ingilosi uma isingena elangabini babona how kanti umuntu wasezulwini lo uthi ke uManoa sizokufa ngoba sibone uNkulunkulu. Akashongo uManoa ukuthi sizokufa ngoba sibone ingilosi. Kodwa wathi sizokufa ngoba sibone uNkulunkulu. Unkosikazi wakhe wathi cha ngeke sife. Ngoba uma uNkulunkulu beqonda ukusibulala ubengeke ewamukele umnikelo wethu. Uma uNkulunkulu ubeqonde ukusibulala ubengeke ewamukela umnikelo wethu. Bani ngabantu abavame ukuthi bethi bafuna ukuba bebone ingilosi esihamba nayo. Na ku Facebook khona osho njalo wathi Mpanza ngicela kuba ungifundise iBhayibheli. Ngicela futhi ukuba ungibonise lengilosi ohamba nayo. Wakhuluma nje impela serious ngabona ukuthi serious lo muntu. Uthi ke lo muntu angiphiki ukuthi uhamba nengilosi ngoba izinto oyikhulumayo ejulile ziyabonakala ukuthi uhamba nengilosi. Ngomunye ukhuluma leyo nto umshumayeli uThusi umphendule kahle. Uthi umshumayeli uThusi
niyangixaka nina ngalokhu nokuthi nilokhu nithi ngifuna ukubona ingilosi. Uthi nina nihamba abathandazi, nina nihamba izangoma. Kodwa uma abathandazi benitshela ngoyihlo ukuthi nangu ihlo uthi noma nangu ihlo omkhulu uthi akakho okethi awuntshengisa ubaba, ngoba phela uyamkhomba kodwa ngimboni mina. Akakho kesho ukuthi awungitshengisa ubaba. Nabathandazi mabekhuluma bezobhula nezangoma ibhula, akakho umuntu okethi hayi wabona uweweda lo baba wami nami phela ngifuna ukumbona. Abakusho lokho. Uthi ke uThusi, angisazi noma bekuthusini, uthi ubaba mkhulu wayehamba nengilosi yasasiyazi negama lawo bakuzinzile. Kodwa akaze kube khona umuntu eNazaretha othi wakwayibona ingilosi ehamba nobaba omkhulu. Kodwa lo muntu uthi into engixakayo ngawe ukuthi le ngilosi ohamba ngayo ibonwa uwe wedwa. Uyezwa leyo nto? Into engixakayo ngawe ukuthi le ngilosi oyikhuluma ngayo ibonwa uwe wedwa. Uthi ke nomuntu ngisho ubaba mkhulu wayehamba nengilosi uzinzile kodwa akazi ibona amaNazaretha. Ngoba into ebingamxaka ukuthi ebone ingilosi ehamba nami ibonwa abantu bonke. Ileyo nto ke bekufanele imxake ngoba into enjalo is impossible. Ayikwazi kwenzeka. But uma sekufika lapha kithi they expect the impossible to be possible. Why? Why umuntu ebuze into oyazi kahle ukuthi ayikwazi kwenzeka, bese kuthi uma sekulapha kithi bese ethi ngifuna ukubona ingilosi, kodwa engakwazi ukubona uyisemkhulu ekhuluma ngaye umthandazi ethi nangu uthi engakwazi ukubona amadlozi izangoma zikhuluma ngawo zithi idlozi lithi uyihlo omkhulu uthi akakho umuntu wakwabuza ukuthi wena Gobela ngifuna ukumbona nami lo baba wami, mthandazi ngifuna ukumbona nami lo muntu othi nangu uthi. Kodwa abantu bonke uma sekuza la esontweni bathi bafuna ukubona ingilosi. Kodwa akusiyona ingilosi kuphela ewumoya eza kubantu abahlukahlukene. Nesatanism ikhona. Ama-satanisti abanemoya abahamba ngayo, abanye bevuke behambe emoyeni, behambe ngalama-satanisti bobulala abantu. Kodwa akakho umuntu oke ethi kulo mntwana ongena isatanism noma lo muntu ongena isatanism nami ngifuna ukumbona uSathane. Yini lo Sathane ebone uwe wedwa? Nami ngifuna ukumbona lo Sathane. Kodwa people believe ukuthi ingane ma ine satanism is satanist isuke nawo Sathane. But uma ngabe sekuqhamuka umuntu okhuluma ngengilosi, ngoba ingilosi ikhuluma ngento kaNkuluNkulu, bathi abantu sifuna ukuyibona. Sifuna ukuyibona ingilosi. Why? Yini ufuna ukubona ingilosi? Kodwa uma uSathane ngene kubantu ungaze ngasho ukuthi ufuna ukumbona. Ngoba phela abantu abasuka bengene uSathane abakuphiki lokho. Abakuphiki ukuthi kufika abantu abanjena bengithathe ngiye endaweni ethize ngisihambe siyobulala abantu, abakuphiki lokho. But people believe it. Bekusho ukuthi no, laba abantu bane satanist kunje. But immediately uthi kunengilosi, people start asking questions. Bethi hayi ngifuna ukuyibona leyo ngilosi. Why ufuna ukubona ingilosi? Ngoba you know very well ukuthi ingilosi is a spirit. Then how ufuna ukuyibona kanjani ungaphiwe umoya wokubona ingilosi? Ngoba
njengoba uya kumthandazo, it's because you are unable to see the spirit which is your father, your dead father. You are unable to see uIhlomkhulu. Uya kumthandazo ngoba ungakwazi ukuya kubona ubaba mkhulu wakho. Why do you believe ukuthi ama-satanist usathane ukhona emhlabeni? Ngoba ubona izinto ezenziwa ama-satanist. Kodwa uma ngabe sekuza lapha ukhuluma ngendaba kaNkulunkulu, ngendaba yengilosi, bese ethi umuntu no, awunayo ingilosi because angiyiboni. Why abantu befune ukubona ingilosi kodwa bengakwazi ukubona oyisemkhulu? Why abantu befuna ukubona ingilosi kodwa bengakwazi ukubona okhokho babo noyisa sebefile? Abathandazi bekhuluma phambi kwabo. Akakho umuntu okethi ngicela ukuthi kungichazela ukuthi umbona kanjani ubaba. Umbona kanjani ubaba mkhulu? No one asked that question. Because they know it's not possible. But why do they think that it must be possible to see ingilosi? Mase khanga sekukhulunywa ngendaba kaNkulunkulu. Umdlalo kaSathane. Umdlalo kaSathane. Le ngilosi esihamba nayo akusiyona ingilosi efika ngesibonakaliso. Kodwa ingilosi efika exactly njengoba uManoa echaza. Ingilosi efika exactly njengoba uManoa echaza. Uhlaleleni uzubone ngezenzo ukuthi ingilosi le. Ngisho ngamfica ehleli nami ngeke uzubone ukuthi akusiyeni umuntu. Ngoba akanazi izandla ezisithupha. Akanali ikhala elinjani naye uyintombi njena enhle efana nabo bonke abantu. Abanye abantu babe bethi kakhulukazi amaNazaretha ethi ingilosi ayikaze ibe umuntu wesifazane. Ingilosi iwumuntu wesilisa. Kodwa mina nalomuntu oshoyo akakaze esibone isithombe sengilosi yomuntu wesilisa. Akakaze ezesibone isithombe sengilosi yomuntu wesilisa. Zonke ingilosi ngisho ungathatha ilokhuze internet ubuke zonke ingilosi kusukela emandulendolo uyoyithola ingilosi eziwumuntu wesifazane. Kodwa uma ngabe ingilosi isivela lapha kithi umuntu ethi ingilosi umuntu wesilisa, ingilosi ayikwazi ukuba umuntu wesifazane. Mashallah. But mina ngathatha impela zonke izithombe zeingilosi bonke abantu bebona ingilosi angaze ngiyibone ingilosi yomuntu wesilisa. Angiyazi nokuthi igqoka kanjani ingilosi yomuntu wesilisa. But ingilosi yomuntu wesifazane zonke ingilosi engangayibona ngezomuntu wesifazane. So the way uSathane okwazi ukudida ngayo abantu ngashona ilanga bedebate indaba ukuthi ngithatha apho ukuthi ingilosi umuntu wesifazane. Hayi yini le ngilosi ibonwe uwewedwa. Uthi ke lo muntu ufuna ukuthi ngimfundise iBhayibheli. Ufuna ukuthi ebone le ngilosi. Uyabona ukuthi into engiyikhulumayo ijulile kusho ukuthi ikhona le ngilosi kodwa ke ufuna ukuyibona. Ufuna ukuyibona. Angaze ngikufihle lokungaqala ukuthi sihamba nengilosi. Angaze ngikufihle. Ngakho ke angaze ngiclaim ukuhlakanipha ngoba angikwazi ukuclaima into engayiliqiniso. Ukuhlakanipha vele ngihlaniphile uNkulunkulu ngeke kuthume kubantu engakunikeza ukuhlakanipha. That is natural. Akakho umuntu ongathunywa kubantu enganikezwe ukuhlakanipha. In fact, uma usunikezwe umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuwe. Ngisho ngibuza ini ngokukholwa. I don't have to think about it ukuthi ngizophendula ngithini.
kuvele lokho kuzenzekalele ngoba umoya kaNkuluNkulu uhleli kimi. Angeke uthunywe kubantu uNkulunkulu engahlali kuyo. Kodwa indaba yokuthi sihluphe ngokwazi izinto ezothi mawuzazi zingabuse ezulwini akusho lutho. Ungayazi yonke into yasezulwini uyesihogweni. Ungayazi yonke into yasezulwini uyesihogweni. Njengoba silapha nje kunezinto eziningi eningazazi ngathi nathi esingazazi ngathi. Ngo-2005 ngenkathi kufika ingilosi engangithi mina umuntu unobesuthu engitshela ngomkhokheli ngaba nokudideka kase ngihamba ngiya komunye umuntu lo muntu lona waye ekade ngibizile wantshela ukuthi kufike ubaba ilanga kuye wathi uthena ubaba ilanga ngikutshele ukuthi usiphathe kahle ngoba uzoba umholi wamaNazaretha. Ngathi ngisadideke lokho kwase kufika lengilosi engangayiboni ukuthi ingilosi nomkhokheli wayihlala nayo engazi ukuthi ingilosi yafike yangitshela ngomkhokheli ngingamazi. Kase ngihamba ngiya kulo muntu ngithema ngifika nje ngena ngingakakhulumi lutho wayesethi lo muntu kasiguqa sase siyaguqa wayesethi lo muntu wesifazane ozobuza ngaye ithi ingilosi angitshele ukuthi wathi wayezalelwa ukuthi eze kuwe ezokudala. Yayisiyaqhubeka ithi kodwa akusiyena umuntu lo kuphendulwe ingilosi yenziwa umuntu wesifazane ukuze ikubheke. Now lokhu kukhuluma akakho umuntu ongakuqonda ngisho umkhokheli ngeke ezeqonda. Kodwa okwenzekayo ukuthi ngaqala ukuba ngibonane nomkhokheli sihlale ndawonye ngo-August uthe ngo-September kwase kufika ingilosi ngempela isizohlala nathi. Uma isifikile ingilosi izohlala nathi yayisinikeza umsebenzi umkhokheli ukuthi engibheke. Bayazi abafundisi labakhokheli ukuthi umuntu obheka isecurity yami kunabo bonke abantu umkhokheli. Kodwa mina ngatshelwa ngingakamazi kwathiwa lo muntu ulethelwe lapha emhlabeni ukuthi ezokubheka. Kodwa umkhokheli akazazi ukuthi uyisima kanjani umuntu ngoba ula emhlabeni nawe uyibone umuntu. Kodwa umkhokheli ngenkathi ngiqala ukuhlangana naye waye umuntu kwesinye isikhathi owawuthole esenomlilo esandleni. No one can explain that. No one can explain. Akugcini lapho. Abantu bafuna ukuba bazi izinto beyihluphe ngezinto abangazazi engaphezulu kwabo. Njengoba silapha nje mina ngingwakwa Mpanza ngizalwa uVeleni. Umkhokheli ungwakwanxumana uzalwa uMakubheka. Kodwa ezulwini akunjalo. Ezulwini akunjalo.
lokhu ngahlala nengilosi kusukela ngo-2006 ayikaze ize nangelilodwa usuke ikhulume ngoveleni. Akukaze kwenzeke ukuthi ingilosi ikhulume ngoveleni. Uma ingilosi ikhuluma ngobaba ikhuluma ngomthandeni, umthandeni angimazi. Uma ingilosi ikhuluma nomkhokheli ikhuluma ngomcebo Mpanza ozalwa uMadube. Mina ngumthandeni Mpanza ozalwa uMadube. You see? Uma ingilosi ikhuluma ngobaba ikhuluma ngomthandeni ozalwa uMadube. Uma ikhuluma ngomkhokheli ikhuluma ngomthandeni ozalwa uMadube. Mina angimazi umthandeni, umkhokheli uyamazi umthandeni. Noma umthandeni umuntu ngempela noma kwakumuntu wasezulwini, I become confused. Because umkhokheli uhlale nobeSuthu, wazalwa wakhula naye, wazwa wawugane ehamba naye, kanti akusiyena umuntu ingelosi. Akusiyena umuntu ingelosi. So kunina mina ngizalwa uvelemi ngikano uManqumalo. Kodwa ezulwini umkhokheli udadewethu. Umkhokheli uzalwa uyise umthandeni. Unina uMadube. Mina ubaba wami umthandeni. Umama uMadube. Leyo nto ngeke uzuyiqonde. Ngeke uzuyiqonde. And must I now start thinking about it ukuthi lento isho ukuthini, lento isho ukuthini? No. I just accept what I know and go on. Accept what I know and go on. Manje na-ke njengoba sikhona nje. Mina ngiyamazi ngoba mina ngatshelwa ngomkhokheli. Nina nazi ukuthi umkhokheli umkami. Kodwa ezulwini uhlaleleni akaze ngasho ukuthi umkhokheli umkami. Umkhokheli ezulwini udadewethu. Sobabili sizalwa umthandeni, sizalwa ngomama oMadube. uMadube uyamazi umkhokheli wakhuliswa uye. Mina akangimazi uMadube lokhuluma. Ngazi uMadube umama wami. Umkhokheli ngokwala emhlabeni ungwakwaNqumalo uzalwa uMabheka. Kodwa uma umkhokheli akanaye uyise akakaze emazi uyise akakaze emazi umuntu. Kodwa ngokwala emhlabeni uyamazi kodwa akamazi akakaze benayo nina omazi akamazi unina akamazi uyise. Kodwa ukhona umama osanda kuhamba emhlabeni okhule wabazi ukuthi unina. So the whole thing is so difficult. Uthi ke lo muntu ufuna ukwazi ukujula kwami. Ufuna ukwazi into mina engayazi. Uzokwazi kanjani ngami mina ngingazazi? Uzokwazi kanjani ngomkhokheli umkhokheli engazazi? Yabo. Njengoba silapha nje sinobona kuqala. Ubona kuqala ubona umkhokheli yedwa. Uyangena lapha ehlale lapha esontweni emshayela ucingo behleke eqhamuke namahlaya nanani. Kodwa ubona kuqala kuseni. Ngicabanga ukuthi ngezinye zalezi ingilosi ezo7 kwathi ayizohlala ngathi. But akasiyeni umuntu. Kodwa kumkhokheli umuntu ufana nathi. Lengilosi esihamba nayo kumkhokheli nakithi iwumuntu esihamba nayo xoxa nayo sisho yonke into every day. But we don't know how. We don't know how. And we don't have to question ourselves about it and say, no, kusho ukuthi sime kanjena. No, izinto zala emhlabeni ayifani nezinto zasezulwini. Afani. Abantu abaningi bazi ukuthi ubaba ilanga uzalwa ubaba mkhulu.
kodwa ezulwini ubaba ilanga kazalo baba mkhulu. Wasikhethela yena ukuthi ezalwe kubaba mkhulu. Ezulwini ubaba ilanga ngesinye nje isikhulu sasezulwini, nobaba mkhulu ngesinye nje isikhulu sasezulwini, kodwa la emhlabeni ubaba ilanga uzalwa ubaba mkhulu. And that thing, to waste your time ukuthi ufunde ngayo ukuthi yenzeka kanjani, is stupidity in itself, because ufunda ngento oyogcina uyiqagelele. Kodwa uma unamathela kuyo, you will end up ungangenanga wena ezulwini. You will end up ungangenanga wena ezulwini. Njengoba silapha sithunywe uNkulunkulu. Ukuthi uyakholwa lokho noma ukukholwa akuhluphi mina. Kodwa thina sithunywe uNkulunkulu. Kodwa ukuthi ngiyini ezulwini angazi. Kodwa into engiyazi ukuthi ngithunywe uNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi namhlanje ngimchazele ngesimo sombuso wezulu. Ngoba noma nakho kungabalekile, kodwa it will give you some insight in what we are talking about. IBhayibheli alichazi lutho ngombuso wezulu. uJesu waba khona la emhlabeni, kodwa akaze sichazele lutho ukuthi ezulwini kuphilwa kanjani, isimo sasezulwini sinjani. Uyathi njena ngivele ezulwini, it ends there. Kodwa ukuthi esichazele ukuthi ezulwini kuyinto emi kanjani, he has never done it. uJohane waba nesibonakaliso, and kwakuyisibonakaliso ngezulu. Kodwa uJohane noma waba nesibonakaliso ngezulu, he did not go deep ekuthenini izulu into emi kanjani. Munye kuphela umuntu waIsrael owakhuluma wachaza kabanzi ngezulu nangengilosi nangayo yonke into, umprofeti uEnoch. And umprofeti uEnoch akekho eBhayibhelini. Kodwa iBhayibheli liyasho ukuthi umprofeti uEnoch wahlala iminyaka engamakhulu amathathu ehleli noNkulunkulu. Liyakusho lokho iBhayibheli bese likushiya kanjalo. Kodwa ukuthi njengoba wayehleli noNkulunkulu njena, what he was experiencing kwakhishwe eBhayibhelini akukho. I've got a book kaEnoch. So umprofeti kuphela owakhuluma ngendaba yasezulwini ngumprofeti uEnoch. Kodwa thina sichazelwe kabanzi ngendaba yasezulwini, ngoba sehlale nengilosi over 10 years. Isichazele kabanzi ngendaba yasezulwini. Engekho omunye umuntu oyaziyo. Ngisho ungathatha umKristu, ngisho ungathatha abani, akakho umuntu owazi indaba yasezulwini ukuthi imi kanjani, ngoba indaba yasezulwini ukuthi izulu into emi kanjani isitshelwe ingilosi evela ezulwini. Ithi-ke ingilosi, umbuso wasemhlabeni ungumfanekiso wombuso wasezulwini. Umbuso wasemhlabeni ungumfanekiso wombuso wasezulwini. Uma iqhubeka ingilosi ithi ezulwini kukhona inkosi, the king, and leyo nkosi igama layo uJehova. Leyo nkosi iwumenzi wezinto zonke, umdali wezulu nomhlaba. Sitshelwa ingilosi ithi
niyabona le South Africa ukhona upresident bese ngaphansi kwapresident kube khona ama-ministers, kube khona ama-judge, kube khona lokhu, kuba khona lokhu, kuba khona lokhu. Ithi-ke nasezulwini ufike kube khona uNkulunkulu, kodwa eduze kwaNkulunkulu bese kuba khona izikhulu esihlala nayo, and lezi izikhulu zibhaliwe la, zibhaliwe izikhulu lezi ukuthi ngicabanga ukuthi isambulo 4 lapho okukhulunywa khona ngamalunga awu-24 ayehleli noNkulunkulu kwisambulo 24. La malunga awu-24 amele izizwe zakwa-Israyeli eziwu-12. Amele izizwe zakwa-Israyeli. Kusho ukuthi isizwe nesizwe simelwe ngamalunga amabili. Zihleli ney'hlalo zaso zihleli noNkulunkulu. Ngoba indaba ka-Israyeli inkulu ezulwini. Indaba ka-Israyeli inkulu kakhulu ezulwini. Izulu lakhiwa ngabantwana abayi-12 baka-Israyeli. And namhlanje nalabo abantwana abayi-12 bazi igidi ongeke uzazi ukuthi ingaphi. Ngoba njengoba silapha njena singabantwana bakwa-Israyeli. Amen. Singabantwana bakwa-Israyeli. Ngaphandle kwabantwana ngaphandle kwalezi izikhulu eziwu-12 kunezinye izikhulu ezahlukahlukene zasezulwini. Uma uzofunda isambulo 7 kunengilosi enkulu enophawu lukaNkulunkulu. Iyona le ngilosi eyavimba ezinye ingilosi ukuthi ibhubhise umhlaba. Isikhulu leso sasezulwini. Isambulo 10 kunengilosi enamandla eyehle ezulwini yembethe amafu, yembethe uthingo lwenkosazana, enobuso bunjengelanga. Uma uya kwisambulo 19 verse 11 kunesikhulu esikhulu sasezulwini esiwumbuso wababusi, amaKristu kaYethu uJesu. Kodwa uma ufunda leli ukhuza akuJesu, uJesu ekwisambulo uchazwe kahle. Lesi sikhulu esikusambulo 19 asikhulumi ngoJesu, kodwa ngesinye isikhulu esasinegama elingaziwa elaziwa yisosodwa. Kodwa engutsheni yakho wakubhala ukuthi umbuso wababusi. Ithi-ke ingilosi mayichazela thina ithi, mina ngingaphansi kwababa ilanga, mina ngingaphansi kwababa ilanga. Lapha eBhayibhelini kuyatshengisa ukuthi uJesu wayeney'ngilosi zakhe. Izikhulu ithi-ke ingilosi njengoba ama-ministers ngaphansi kwawo kunezikhulu zakhona, o-director, o-deputy director, o-chief director. Ithi-ke nabantu abaningi, ithi-ke iy'ngilosi zehlukaniswe ngey'khulu. Njengoba njena usebenza ngaphansi kwa-justice, ungaphansi kwa-minister of justice.
yonke into engaphansi kwa-Minister of Justice ngaphansi kwe-Minister of Justice. Uma ngibe nenkinga ngeke ngiye ku-President, kodwa koyiwa kwi-Minister of Justice. I-Minister of Justice ine-allocation yayo kuyo yonke into. Iyona esho ukuthi kakwenziwe kanjena, ukuthi kakwenziwe kanjena. I-Minister of Justice ithi-ke ingilosi, mina ngingaphansi kwababa ilanga. Ithi kodwa ubaba ilanga ithi kithi ninenhlanhla nina, ngoba ngithanda ubaba ilanga. Ngoba ukuthandwa ubaba ilanga kuyafana nokuthanda uNkulunkulu, ngoba ezulwini asikho isikhulu esingaphikisa ubaba ilanga. Kwakusho ingilosi ithi mina ngaphansi kwababa ilanga. Ezulwini ubaba ilanga akasiyona ingane yomprofeti, isikhulu esithize siyimele. Ithi-ke ngithunywe ubaba ilanga ukuthi ngizofundisa ukuthi ubuNazaretha kungafi. Ithi kodwa ngisebenza ngani? Nami ngithunyiwe. Uyakhumbula umkhokheli ngelinye ilanga sinenhlanhla thina, ngoba sike sibone ingilosi isina, sike sibone ingilosi idabukile, sike sibone ingilosi ijabule, sike sibone ingilosi ihlabelela. Ithi-ke ingilosi, ngiyalazi leli iculo esihlatshelelwa ngamakholwa elelithi uma ibizwa amanye amagama abangcwele nelami libe khona. Ithi-ke nami ngizosebenzela igama lami. Ngifuna ukuthi uma sekwehlulelwa ezulwini elami igama libe nabangcwele. Angifuni ukuthi ngibe ney'ngilosi ey'lahlile, ngoba ney'ngilosi, ingilosi isichazele kakhulu ngendaba yempilo yey'ngilosi, nokuthi kukhona iy'ngilosi ithi ingilosi kuney'ngilosi ey'hlale zixoshwa ezulwini. Ezulwini ziningi kabi iy'ngilosi ey'xoshwayo. Yasichazela nokuthi uma seyifika seyixoshiwe zifike zenze nje la emhlabeni. Lezi zinto esibizwa ukuthi amadimoni kusuke kuze iy'ngilosi ey'lahlile ey'khishwe ezulwini. Ingilosi uhlalele nakaze ngakhuluma ngedimoni, ukhuluma ngey'ngilosi ezimbi, ngoba ezulwini ayikho into ey'dimoni, kusuke kuze iy'ngilosi kodwa ezimbi ezilwa noNkulunkulu, ey'landele ingilosi enkulu uLucifer. So bonke lokho okwenziwa ziy'ngilosi zithi mayifika lapha zingene kithi zibe moya, bese senza lezo zinto ezenziwe lezi ngilosi. Nawe you end up ulahlwa, kanti wehlelwe umoya olahlile. Bonke lokhu sasikufundiswa ingilosi, isifundisa ngesimo sasezulwini. Kodwa akusho ukuthi lesi simo sasezulwini nonke sekufanele nazi isimo sasezulwini. Thina isimo sasezulwini ubalekile ukuthi sisazi, ngoba sisebenza kakhulu ngokwasezulwini, sihlala ney'ngilosi. Ngakho-ke kunesidingo ukuthi ezinye izinto sizazi zasezulwini, kodwa hhayi ukuthi yonke into yasezulwini engiyaziyo sekufanele ukuthi yaziwe yini. Ngoba what is going to happen, uzokwazi into yasezulwini enganamsebenzi engazokusiza ngalutho, bese uyeka into yasezulwini ezongenisa ezulwini. Into yokuqala kufanele uyazi ukuthi ngizongena kanjani ezulwini, i-principle yokungena ezulwini, i-principle yokungena ezulwini. Because lento engiyikhulumayo ungahamba uyifunde uyicabange ngendlela yakho, wenzeni, but it's not going to help you. Not going to help you. Ndiyahlala nengilosi. Ingilosi sihlale sifundelwa ukukholwa, kodwa ingilosi akho iBhayibheli liphathayo.
akukho sihlabelelo siphathayo. Yonke into ivela esandleni sayo. But does it mean ukuthi mangazi ukuthi ingilosi injani ivela imi kanjani ingilosi yenzani sengizongena ezulwini ngalokho? Lutho. Ngafa ngesihogweni ngazi yonke leyo nto. There are so many things esizaziyo ngengilosi. See, there are so many things esizaziyo ngendaba yombuso wezulu. Ingilosi iyakwazi ukuthi ulapha emhlabeni ikubonise ukuthi kwenzekani ezulwini, ikubonise ukuthi kwakwenzekani emandulo, ikubonise la emhlabeni ukuthi usibani bani wenzani. All that thing ingilosi iyakwazi ukutshengisa. But ukukwazi yonke leyo nto kungisizani mangazi ukungena embusweni wezulu. Ukwazi yonke leyo nto kungisizani mangazi ungena embusweni wezulu. The key ukungena embusweni wezulu. The key is to know ukuthi kungenwa kanjani embusweni wezulu. Ngiyafisa namhlanje ukuthi ngimchazele ukuthi umthetho kaNkulunkulu, the commandments of God, is divided into two categories. Umthetho wokuqala noma icategory yokuqala yomthetho kaNkulunkulu is what I call social commandment. I-social commandment umthetho obusa sonke isintu and wonke ama-religion anawo. Ngamanye amazwi umthetho o-general owuthola kuwo yonke ilokhuza wonke amabandla owuthola kuwo yonke iy'kole. Is a social commandment. Uma ngithi ungabulali umthetho kaNkulunkulu uthi ungabulali. Kodwa ngisho ngaya kwi-Hinduism iyofika ithi ungabulali. Ngisho ngaya kwi-Buddhism iyofika ithi ungabulali. Ngisho ngaya embusweni ngisho enkolweni yomdabu iyokutshela ukuthi ungabulali, because it's a social commandment. Uma ethi uNkulunkulu ungebi, ne-Hinduism izothi ungebi, ne-Buddhism izothi ungebi, nomthetho wesiZulu uzothi ungebi, because it is a social commandment. Uma uthi ungaphingi, ne-Hinduism iyothi ungaphingi, ne-Buddhism iyothi ungaphingi, nomthetho wesiZulu uyothi ungaphingi, because it is a social commandment. Bese bakhona i-religious commandment. I-religious commandment, it is a commandment e-identifier ilokhuza i-religion ethize. I-religion ne-religion yehlukaniswe ngama-commandments ayo. Uma ungekho kwi-commandment ye-religion, awukho kuleyo religion. Awukho. Ukuze ube sekwi-religion kufanele ukuba ubuswe ngama-commandments ayo, because it is a religious commandment. I-religious commandment yamaHindu ayikwazi ukufana ne-religious commandment yombuso kaNkulunkulu wamaHebrew. Because it is an identification ukuthi umbuso kaNkulunkulu, how do you identify it? Wehlusa kanjani kweminye inkolo? Uma ethi uNkulunkulu gcina isabatha, ukugcina isabatha is a religious commandment kaNkulunkulu. Ayikho enye ilokhuza i-religion ezothi gcina isabatha, because it's a religious commandment yasezulwini likaNkulunkulu ogama lakhe uJehova. Amen. Uma ethi uNkulunkulu ungaliqondi ikhanda,
ungasusi isilevu is a religious commandment kaNkulunkulu ogama lakhe linguJehova. Kodwa with due respect, uma ngabe sekufika umuntu echitha i-religious commandment yenkolo, lo muntu leyo nkolo usuke iqeda. Uma umuntu efika echitha i-religious commandment yenkolo, lo muntu leyo nkolo usuke eyiqeda. Because inkolo nenkolo is identified nge-religious commandments yayo. Now, i-problem esibhekene nayo manje eyokuthi sikhuluma ngombuso wezulu. Umbuso wezulu une-commandment engashintshi ethi asigcine umthetho kaNkulunkulu. Ayishintshi lo. Uma usufika wena uthi asingawugcina umthetho kaNkulunkulu, we have destroyed that religion. It's not there. Inkinga ke yethu thina abantu abamnyama, angazi noma kwenziwa uphukuphuku noma yini, abelungu bashintsha yonke into. Abantu abamnyama abangamaHebheru kodwa abazi abantu abamnyama kodwa akakho amanye amaHebheru ngaphandle kwabantu abamnyama, kodwa abantu abamnyama bakwazi. Abantu abamnyama bangama-Israelites kodwa abantu abamnyama bakwazi lokho. Abantu abamnyama bangamaJuda kodwa abantu abamnyama abakwazi. Inkolo kaNkulunkulu yaqedwa ubuKristu. Kubantu abangamaKristu bakhonza uNkulunkulu, kodwa ezulwini they are anti. Yeah. They are anti-Yah. Because they are the preachers yokuthi imithetho kaNkulunkulu must be destroyed. And once you destroy umthetho kaNkulunkulu, leyo nkolo ayikho. Ayikho. That is the problem. Leyo nkolo uma ngabe immediately udestroya umthetho kaNkulunkulu, leyo nkolo ayikho. That's why sithi ubuNazaretha bufile, ngoba abantu bephula umthetho wobuNazaretha. Therefore, immediately uphula umthetho wobuNazaretha, ubuNazaretha bufile, abukho. Immediately uchitha umthetho kaNkulunkulu, leyo nkolo kaNkulunkulu ayikho. So ubuKristu kwakhiwe kwaba inkolo yokuthi ibulale inkolo. And indlela esiziphuphu ngayo, amaKristu ahlale mangabe efuna ukuchitha umthetho kaNkulunkulu, then they refer to uLokhoza, uPaul. But uPaul wayekhuluma noma yini. Uma ungaze uyifunde zonke incwadi kaPaul, kwenye incwadi yofica uPaul ethi akugcina umthetho kaNkulunkulu. Because wayekhuluma noma yini uPaul. Kodwa laba babeqonde ukuchitha umthetho kaNkulunkulu babethi mabefundisa ubuKristu bese begxila kulezi incwadi ezidestroya umthetho kaNkulunkulu. Kodwa umthetho kaNkulunkulu bantwana basezulwini awudestroyanga uPaul. Umthetho kaNkulunkulu wadestroya ama-Gentiles. Umthetho kaNkulunkulu wadestroya amaRoma. And ngenkathi amaRoma edestroya umthetho kaNkulunkulu, abazange bakufihla. And amaKristu akakwazi lokho.
ukuthi kwashawa umthetho a creed ethi umthetho kaNkulunkulu uyaqedwa. Ngafunda ngesingisi kodwa ngizokuchaza isizulu ngoba ngikubhalena. I renounce all customs, rites, legalism, unleavened bread, and sacrifices of lambs of the Hebrews. And all other feasts of the Hebrews, sacrifices, prayers, aspersions, purifications, sanctifications, propitiations, and fast. Njengoba sifastile njena sifundele ukuze sironge ngoKristu. And new moons and Sabbaths, and superstitions and hymns. Yonke lamaculo nje kalokhu kaDavid akavumelekile ebuKristwini. And chants, yonke lokhu kusina nokuhlabelela akuvumelekile ebuKristwini. And observances, njoba sise sonke and observances and synagogues namathempeli amaJuda akavumelekile. And the food nokudla kwamaJuda akuvumelekile. And the drinks of the Hebrews. In one word, I renounce everything Jewish. Every law, every right, every custom. And if afterward I shall wish to deny and return to Jewish superstitions, or shall be found eating with Jews, or fasting with them, or secretly conversing and condemning Christian religion, instead of confuting them and condemning their faith, then let the rending of Gehazi cleave to me, as well as the legal punishment to which I acknowledge myself liable. Ngesizulu ukuthi ngiyawachitha amasiko, izinkambiso nemithetho yamaHebheru. Let us just get there. Ngiyawachitha amasiko, izinkambiso nemithetho yamaHebheru. Umbuzo wami ukuthi amaHebheru anazo lezi zinto, ngoba zonke lezi zinto ezibalele lapha ngezikaNkulunkulu uJehova. Amzone zamaHebheru, amaHebheru nawo ayifundiswa. Kodwa lapha bazange basho nokuthi kaMose, bathi amaHebheru. Ngiyakuchitha ukudla isinkwa esingenamvubelo. Njengoba njena thina ngomhlangano sidla isinkwa esingenamvubelo, amaKristu adla noma isiphi isinkwa ngoba yachithwa leyo nto eKristwini. Ngiyakuchitha ukunikela ngamawungu kanye nayo yonke imikhosi yamaHebheru. Konke lokhu kunikela ukuthi kufanele kunikele kanjani akuvelanga kumaHebheru, kwavela kuJehova. Kodwa athe uma ama Gentiles echitha athi ngokwamaHebheru, kodwa akaze kube ngamaHebheru ngoba ilokhuza yonke lento ebalwe lapha kubalwe izinto ezikuyiTorah. Kodwa iTorah i-commandments kaNkulunkulu akusona amasiko amaHebheru. Amasiko amaHebheru ayengasena amasiko amaHebheru ngoba ayesehlale eGibhithe iminyaka engamakhulu amane. So amaHebheru ayesephila ngamasiko aseGibhithe engana amasiko. Amasiko amaHebheru aqala mhla uNkulunkulu ebakhipha eGibhithe wabanikeza amasiko akhe. Kodwa amaKristu ama-Romans afika awachitha. Ngiyayichitha yonke iminikelo, imithandazo, ukugxeka, ukulinda, ukuhlambuluka, yonke lento ichithiwe emaKristu. Angeke uyithole emaKristu. Ukungcwelisa
elokhuzeni eChrist ngeke uthole igama elithi ubungcwele alisebenzi. Izinhlawulo noma izinxephezelo ubuzila nomkhosi wokweshwama namasabatha nezinkoleloze namaculo nokusina. Can you imagine that? Konke ukucula esikufundiswe uNkulunkulu kuchithiwe nokusina esikufundiswe uNkulunkulu kuchithiwe. In fact, I don't know ukuthi singabantu abanjani. Kwafanele sibone ukuthi amaHebheru abantu abamnyama ngoba belungu abasini. I think isizwe belungu wawabona belungu besini. Wawabona belungu chanting, uyabona ukuchanting lokho ukulokhuza yonke lento enziwa. Kodwa isizwe simnyama sonke senza lento ngisho ngayako Zimbabwe uye kupho, they will be chanting, they will be dancing. Impilo yethu leyo. Kodwa lapha kuthiwe abangaculi. Bese kuthiwa ke nokuhlonishwa nokusina nokuhlonishwayo. So yonke into ehlonishwayo ngokufundiswa kaNkulunkulu kufanele ukuthi ichithwe. Namasinagogi amathempeli. So onke amathempeli kaNkulunkulu achithiwe. Nokudla namanzi amaHebheru. Nokudla kwamaHebheru babengavunyelwa abantu kuba bedle namaHebheru. Wabengavunyelwe ukuthi bephuza amanzi amaHebheru. Bayazi abadala abake bakholwa kumaKristu ukuthi uma umlungu noma ngaba umfundisi engaba nani esontweni enze yonke kodwa ngeke uze uyokudla idina naye. Ngeke mhlawumbe sebakwenza manje basebesabile lokho. Kodwa kuqala njena wawungeke umnyama ngisho umfundisi omhlophe engakuthanda kanjani kodwa ngeke uyohlala etafuleni udle naye. And lento with our understanding sicabanga ukuthi isuka manje nesikhathi sabelungu samaHebheru samabhunu. No, indala yaqalwa amaRoma. Manje sebizwa kuthiwa amantaliyani. Ngiyajabula ngoba ne-coronavirus ishaka kakhulu. Size ngasho ngathi kathi nakwaphapha iyashaya. Yonke lento yaqalwa ngamantaliyane. Ngezwe elilodwa ngiyayichitha noma yini ethinta amaJuda. Quite surprisingly, uJesu waze wafa eshumayela ngenkolo yamaJuda. Kodwa bathi bona bayayichitha yonke into ekhuluma ngamaJuda. iBhayibheli kusuka kuGenesis kuze kuyoshaya kwisambulo ivangeli lamaJuda. Ngisho iTestament elisha libhalwe ngamaJuda. Kodwa lapha umthetho wamaRoma uthi yonke into ethinta amaJuda iyachithwa yonke. So ngamanye amazwi iBhayibheli from Genesis to Revelation ayikho. That's why amaKristu ejwayele ukuthi inkolo yangidida. Because ufika practice wenye into ethi ma uyafunda eBhayibhelini iBhayibheli lisho enye. Elinye isilumane lathi the problem with many Christians is that they are trained to understand the opposite of what they read in their own book. The problem with many Christians is that they are trained to understand the opposite of what they read in their own book. No.
Le nto engiyifundayo lapha uma uzoyithatha manje na-ke usiya eBhayibhelini izophambana kakhulu. Uzofika umbone mina ngigcina isabatha. Umkristu lapha ugcina isonto. Kodwa mina ukuthi angigcina isabatha ngikufunde eBhayibhelini. He is trained to oppose lokhu okubhalwe encwadini abathena ngeyabo. Whenever they go to church, they carry a Bible, but it's a holy book. But they are trained to oppose what is in what they say is their book. They are trained to oppose it. But black people are not aware of it. They're not aware of it. Because into yenziwe abantu abahlakaniphile thina semukela noma yipi into elokho. Yonke ke into eyenza ukuthi ubuKristu uphambane neBhayibheli icreed akuyona intshumayelo kaPaul. But to us who quote Paul, they don't quote this creed. Because they are supposed to quote this creed. Because the creed yenziwa ebandleni lamaRoma. Yenziwa ebandleni lamaRoma. And people ababephikisa lento, they were killed. Ubhaliwe lapho ukuthi uma ngabe uphikisana nalento kufanele ukuthi usiwe kwagoqanya. And basi thousands and thousands of Christians of Jewish Christians were killed. Thousands of Jewish Christians were killed by the Romans, by the Gentiles. But abantu amaKristu manje akafundiswa ukuthi niyazi ukuthi amaKristu kaJesu abulawa. Then basebeqhamuka noJesu wabo isithixo sabo esiuJesu besiqamba ngoJesu ongumHebheru. Uma ungase namhlanje na ulokhuze uhlabe uJesu kumaKristu athi amaKristu no uJesu omhlophe ulungile ngoba uJesu omhlophe isithixo akakazi uJesu bemhlophe. uJesu was a Hebrew. And a Hebrew is a black man. A Hebrew is a lokhuza laphana kwa Israel laphana is a Northeast Africa. Even isilimi zamaHebheru zifula under ilimi zabantu abamnyama. Zifula under ilimi zabantu abamnyama. AmaHebheru alaphana eNortheast Africa akakho umuntu ongahlala eNortheast Africa. Baba kuyashisa ngabe bamnyama nabo njengathi bebaye behlala eNortheast Africa. Bamhlophe ngoba bahlala eQueen. Lapho kuhlala kumakhasi. But why are we so stupid ukuthi sisehlulwe into esobala kanje? Why? Uthi ke umsulumane they are trained or they are trained to oppose what they read in their own book. All Christians carry a Bible mabesontweni, but they know nothing about what is in the Bible. Ngaphandle kwevangeli likaPaul ayikho into yaziwa amaKristu ngoba imfundiso kaJesu is not allowed, but Christians are not aware ukuthi imfundiso kaJesu is not allowed because imfundiso kaJesu is Hebrewic. Imfundiso kaJesu is Hebrewic. Ngakho ke ayivumelekile ebuKristwini. So that's why bakha isithixo bese besiqamba igama sokuthi uJesu kodwa bengayifundi ukuthi uJesu utheni. Kwakhiwe isithixo safundisa ukuthi uJesu kodwa zonke insuku kusukela ekuseni udumisa lesithixo othi uJesu. Kodwa uma sekufanele ukuthi ufundise ukuthi lesi sithixo sithini ngeke ufundise ngoba lo mthetho uyenqaba ukuthi ukhulume noma ngayiphi into ehlangene nobuJuda. And uJesu wayengumJuda. uJesu wayeshumayela ubuJuda. uJesu wayehamba emasinagogu.
kodwa lapha amasinagoge anqatshiwe, amathempeli anqatshiwe, yonke into e-Jewish is not allowed in Christianity. Christians can say, hayi thina siyazi leyo nto, yonke ubuKristu kwakhele phezu kwenkolo yamaRoma. Konke ngisho nje ababengagcini nje isabatha, abanye abazi ukuthi abaligcini ngani, kodwa kwakhele phezu kwenkolo yamaRoma. And inkolo yamaRoma created ama-creeds. I-creed umthetho. Bashaya umthetho ukuthi inkolo yamaHebheru ayichithwe. Even kwi-New Testament ngeke uthole igama elithi Jehova. Because igama elithi Jehova alikwazi kuba kwi-New Testament because uJehova uchithiwe ebuKrestwini. So umehluko phakathi kwamaNazaretha anamuhla nobuKrestu ukuthi ubuKrestu kushawe kwaba umthetho ukuthi uchithwe inkolo kaNkulunkulu. AmaNazaretha amhlubukile uNkulunkulu. AmaNazaretha amhlubukile uNkulunkulu. Njengamalokhuzo amaHebheru ekuqaleni amhlubukile uNkulunkulu. Kodwa njengamanje ubuKristu abumhlubukile uNkulunkulu, kodwa abuma accept as uNkulunkulu. Kuma-creed amalokhuzo kwakuthiwa uNkulunkulu isithixo samaHebheru. And we as Africans kuwumsebenzi wethu ukuthi sibuyele enkolweni yethu. Kuwumsebenzi wethu ukuthi sibuyele enkolweni yethu. Ngoba ngaphandle kokuthi si-understand inkolo yethu, asibuyele enkolweni yethu isehlule, kodwa sibuyele kuyo. Anganone ngizwa ukuthi. Asibuyele enkolweni yethu isehlule, ngoba vele inkolo iyabehlula abantu. Kungcono ukwehlulwa yinto oyaziyo, wazi ukuthi lokhu ngenza isono, kunokuthi ufundiswe ukuthi lento ayikho. Inkosi busele khona ukuzwini. Inkosi busuphama kweba. Amen. Tabelela